Ebi nibijaho bwanyuma y'abarkwebembera okuteza akaruru mu district ya Bushenyi okurgayo bakashobora betsimbireho ngo memba wa parliament omukyara aha bwa Bushenyi district Honorable Annette Kamusime tarkwija kugendera hangenderwaho ya NRM eyeteireho ngo kureka we naija kukora program ye wenka nkomuntu ngo kandi akandikira bikiri kukwataho bamwikiriza. Honorable Kamusime aretumisha akashaba ngo akore consultative meetings kandi program tugina so contender zabo nababiri atebejo mwenje mayisa ngo hati obuyasagara mu urareje ya general bwene eshongeji ya leta bagambo kubarkwenda kutwariza ubumburinganiza. You must choose one. If you don't want to abide by the rules of the NRM, then you leave the party and go independent. Hati chinji mayisa ngo nito hati ntiza kuleta indiscipline no mukaruru na confusion. Ayanzire nyo nincheto kwanga ayanzire joint campaigns. And for me iki kintu nkinyereka ngo umuntu ko kubukorira abantu bawe n'ikintu cyorobere mununga kwija tukashitama hamwe tukaganira n'abantu bitu musha tuwaremo kugira ngo joint campaigns tukubasa kuzamuka mu parliament ko no kugira uta twashangarimo ibintu byinje biri kwetaga kweterezwa icyo kureberaho hariho akadiresa ko umuntu kurabiraho okushaba akaruru wenka in the name of consultative meetings atari kurabira ahangenderwaho yahirwa ikibine cya National Resistance Movement. Kirenskire fodo yitsimbireho ahantebe yishengero omwishaze rya Igara West yashobora nko ku joint campaigns ziberiziriye zo kubayamba omukaruru okurebeka ngo omuntu yabeherera mugenzi we aha bintu ebitakire kandi ebiri kubasisira akaruru. Is joint campaign kizukubaho nizehara okujumirana okubeherana okurwana konka abamwe kuba kuzahandi nabandi bazahandi ubundi tugambe mbushukane no wakubeherera tuwamanye iki yakubeherera na no wagamba w'ikikiriti yamanye tuwagamba w'ikiki bene cyasemeza munonga era bajyango ubona bari barkwema kora campaign bakwa hortinga tugere joint campaign indi gambera tuyonto handika road map yitu okutoratambura mu constituency y'Igara West. Gilbert Rukoko rukora nka NRM administrator Bushenyi yashobora betsimbireho okukitara kwikizubwa abetsimbireho kubura kutambura ngenderwaho ya NRM ngo tarkwenda aine kuba ine ekiri kumugambaho okurga kitebe kikure cya NRM. So umuntu wena kwenda kutambura wenka yonoza kamba uhandike baraha yawe uhereza results to why you want to go alone then they approve ninga bagira bata bacanga konga kandi tsibona buto abetuyine aha program yiturakore ntuteka muza kwa muri ko umwanya gumwe abebyo kwerinda mu district ya Bushenyi bajumirira akaruru kendwano kandi baraganisa kuba arkwija kutaho obusinje ombwire bwa karuru. We are saying concentrate on looking for votes other than concentrating to prepare bouncers to disrupt. Shall arrest them. As police and other security agencies, we are going to closely monitor your activities and we shall ensure that we offer necessary support when it is needed. We promise to be neutral. Gilbert Rukoko yashobora betsimbireho ku program ziri kwija kutambuzwa ahizo bari yo kutera karuru. Voting time yitu register banaje kwakanaje gambaho itwire between shamukaga ko mashamnana kongo kushoma register kwitu nokutandika shahina then twamushamukaga tutera ki akaruru. Barechar Kanjero ryo muhandiki wa NRM mu Bushenyi district yaraganisa betsimbireho kwarkwija kutwara okushaba kwabo abatarkwikirizana na nebyarga omukachiko. Yitwe nkaba district in charge concerns z'abantu aba twazimanya twazinotinga ntuza kuzimanyisa abakuru ba pate headquarters abetsimbire batungo kwambwa okwakaruru ko bwa memba bwa parliament akabeire kaliya ko kuterwe 2016 byo kwa mushanjwe 2025 okahindikire nkija kuterwe 2017 byo kwa mushanjwe 2025 agagasha ko Olivia Nansasira abwatayari West ho mu Bushenyi. Ana kungwasa